Kublai Eibanroy ki prong pujar ki bajos tanan ban sngap ki video hak ni channel hani ki video ngan wan ra pi ki ede ki tim belaya rum sekarang bakan ru hak UEFA Champion League bat ki ede ki tim ban rung sha karang 16 player hak UEFA League kum jupen kan mau ya karang 16 on penya ka draw ka khat pra tring mental banai ka bahap ka me jong tasngit kong Di habapai chu group A day ka bayar ni ka club lehkai na ka League Bundesliga na Germany kabat hakle do ko me jakhen point dak biyo khan riu point na kin riu tu ligi jingle kai dak ko job sansen ya khai ko wai klem de sharem kat ba ya kerdan baar la bat dak klub Copenhagen klub le kai na ri Denmark dak biyo pra point na kin riu tu ligi jingle kai dak ba job ar ya khai ar bat sharem ar kat ba kerdan ko balai ko ba hab ya sha ka Europa League de klub le kai na ri Turkish ka de kata Lasre biyo san point na kin riu tu ligi jingle kai kan ba ka man tet ka bat hatrai do ko me jakhen point kletia chuka ka lakun no ha ka Europa League pun choro ha ka UEFA Champions League Habapai Patsha ka Group B ka club lehkai na ka English Premier League na ri England ka Arsenal ka bat hakle do ko me jakhen point dak bayo khalai point ka Dream League jing lehkai dak job Southend Sharem Shisen bat yak ha Shisen Ya kerdan ko baar labat da ke PSV ati mele kai no Netherlands da ko yo khandai point na ki Arteli jingan na kin Ritli jingan kai da ko job Arsen ya khai lai sen bat sha rem chi sen kan ba ka Lens ka club ile kai no France na League 1 kan le cha ka Europa League playoff jong ka round 16 kan ba ka Sevilla ka ba Traido ko me ya khan point na ka League La Liga Spain kalintia jong ka la kut no ha ka UEFA Champions League Habapai Patsha ka Group C ka Real Madrid ka Madeiro ka we na ki club Baklan Bor ka klem da sharem menta ka samai ha ka group stage da ko job ri liga jing la kai ban yo khat pra point bat ya kerdan ko baar lapat da ka Napoli ka tim la kai na ri Italy na ka Serie A ka yo shipel point kat ba ya kerdan ko balai lapat da ka tim da ka club Braga ka yo South Point kan le cha ka Europa League playoff Habapai Patsha ka Group D ro labat da ka tim na ri Spain ka Real Sociedad na ka La Liga da ka yo khadar point rung kat ka tim na ka Serie A na ri Italy da ka yo ma khadar point kat ba ka club yele kai na ri Portugal ka Benfica ka yo tang South Point ka habya cha ka Europa League ka round 16 playoff Habapai Patsha ka Group A sa ka ka club ile kai na ri Spain ka Atletico Madrid ka bat hakle do pa me ja khan point dak ba yo khat South Point na ka tri ka jing la kai dak ba job Southend ya khat Arsenal bat klub da Sharem kat ba bot ka club Bar club Lazio dak ba yo Sheffield Point na ka tri ki jing la kai Habapai sa ka Group F club Dortmund na ka jo ka league jong ka Bayern Munich League Bundesliga na ri Germany ka bat hakle do pa me ja khan point dak ba yo khat way point na ka Dream League jing la kai dak ba job Lightly ya khat Arteli Sharem ko way kat ba ka PSG ko bat ran bar ka yo pra point ru kat bat ka AC Milan dari ka PSG ka yo ban jam sekarang ba khan riu dak batam dak ba ka goal different kat ba ka AC Milan ko sha thep lai goal ka haban ya bat sha ka Europa League playoff kat ba ka lentia jong ka Newcastle ka lakut no dak ba yo tang san pen ni kan Dream League jing la kai dak ba job tang chi sen ya khat Arsenal bat sha rem lai sen Habapai Patsha ka Group G Club lehkai na ka English Premier League ka Madeiro ka lado ka UEFA Champions League hak semai baladep ka ya leti hak group stage klem da Sharem kat ka Real Madrid na ka bayo khat rapon ni kan Dream League jing lehkai kat baya kerdan ko ar labat da club lehkai na ri Germany ka RB Leipzig da ko yo khadar point ni kan Dream League jing lehkai da ka bayo South Sharem kat ba ka Young Boys pat ka haban ya yang ba ka Europa League playoff jong ka round 16 Habapai Patsha ka Group H ka club lehkai na ri Spain ka Barcelona ka bat hakle do ka me ja khan point dak ba job South Sharem bot kerdan ka baar markat ar point ka ta de na ka club Porto ka ba yo khat ar point ni kan Dream League jing lehkai ka ba de na ka ri Portugal kat ba ka Shakhtar Donetsk ka ba de club lehkai na Ukraine ka haban ya Patsha ka Europa League playoff jong ka round 16
Te perlok kini dari ki tim ki balaya rung sya kerau kebakan riu bad Eibanroy ki jing lehkai kerau kebakan riu kan dai kat pratring mentau penai. Di tang kini ngin si kendo pad ha ko bai ku video ko blai shibona.